Unani uvele mafi usawi rama uonge uzovu ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu, inkosi izimbusisa. Kuthiwa ngesinye isikhathi noma ngolunye usuku eziphakameni ubabamkhulu ehleli yenza umsebenzi wakhe wokuphilisa abantu. Kwabe sekulethwa-ke wabe qhamuka abantu behamba nomuntu ophambanelwe ikhanda eboshiwe ngey'ntambo lo muntu, bembophe bamqinisa ngey'ntambo. Bathe uma befika naye beza naye kubabamkhulu, bathi babamkhulu uboshelwe lo muntu, wathiwa uyagula unola kuyashaya. Wasethi babamkhulu mqaqile, wathi hayi mase simqaqela sophela yinduku. Wathi hayi babamkhulu, wathi mqaqeni, base bemqaqa. Ngesikhathi bemqaqa yathi mayiphela nje intambo kusuka ezandleni nasey'nyaweni, wavele wasuka ngejubane lo muntu. Basho-ke laba kade befika la bathi besesishilo sathi lo muntu unenkani, uyashaya uyabaleka. Wabaleka lo muntu unokuthi ajahwe, ubabamkhulu wavele wasukuma wafaka imini emibili emlonyeni washaya ikwela, wathi tshiyo, wathi lo muntu besefika sesisangweni washayeka phansi. Amen. Vukeni kwakhe ekushayekeni phansi lo muntu wavuka wabuya esehambele esephila. Ubabamkhulu wayelapha ngey'ndlela ey'ningi. Omunye wayemlapha nangokumnyathela, omunye ngokumkhomba ngomunwe aphile. Ngesinye isikhathi-ke umakoti usekhulelwa ingane, omunye umakoti ngapha kaKositenga.
ingane kuthiwa igula ubusuku bonke kuyasho ukuthi kusanini ngoba nodokotela azosala besekude kube mayizosuka koStenga nje udokotela ozamthole ePhoenix manje sekusile-ke umama kadeli wethu kusanini ngihambisa ingane yami kadokotela sekusile useyayithatha ingane yakhe umama lo usehamba uyogibela isitimela hambe-ke ngesitimela uza la ePhoenix uzofuna udokotela uze kudokotela engakafiki kudokotela seseduze sekude kuduze nje nodokotela bese ingane vele iyathula ngoba wayeyibelethe emhlane wayizwa ukuthi uyathula uma wengane wayizwa ingane babe isaphila isemhlane ngoba phela ingane buyiphuphe igcume ithuke waseyizwa nje yetha wasebona ukuthi ayisekho isihambile emhlabeni kodwa ngoba phela ngiyayithanda nginethemba ngineyinseka akasale sengiye nje kudokotela nayo mayefika lo dokotela nengane udokotela athi mayiphenya ingane athi ngane kade ifile lengane manje mina ngisebenza ngedumbu sengizosiza nje ukuthi ngishayele imoto yedumbu ifike ithathe ingane kusho lo mama ngoba ingane yakhe wayeyithanda akazange akulindele ukuthi ashayele imoto izothatha ingane wathatha ugoqa ingane yakhe kahle njengomuntu ophilayo asehamba ephindele emuva eya estation inhlanhla ngabezana nayo estation ePhoenix ngesathi negibele eStenga ngale sathi babamkhulu wayehla leso sitimela ngesathi esho babamkhulu wasethi awu kwaze kwabuhlungu lokhu okwenzeke kule ngane awu ibiye kudokotela msingane yayo manje ibuya nengane siyithule lo sisi makoti ayizwe le ndaba ekhulunywa ulo ubabamkhulu axakela ukuthi lo baba uyazi kanjani le yenzekile enganeni yami besethi babamkhulu hayi mntanami hamba ukuthi ungayimbuli le ngane yakho uyothi mawehla esiteshini sangakini bese uyayimbula eyobe isiphila amen waselo makoti enza nje ukuba babamkhulu emtshelile bangabe sayimbula ingane waseyayigona nje kahle njengengane ephilayo sahamba isitima sami sifika eStenga wayesehla mayesehlile waseyimbula wathi mayimbula athola ingane yakhe siyaphila waseyikhathaza-ke lo makoti ngokuthi awu ngihlangana nomuntu engingamazi ingane yami isihambile emhlabeni uyangivusela yena uyangithi ukuthi mase ngehle estation engehla kusona mangiyimbula ngoyifici siphela ngempela ngiyimbulile ngayifici waseyihlupha ngokufuna babamkhulu bamfuna babamkhulu wazamthola bamyalele esiphakameni wasebuya eza kubabamkhulu wathi babamkhulu ngizobonga wangivusela ingane yami uhlangana nami estation ePhoenix kusibusisini kuzwini Wocelani hitilo amacelani
Ngiyalikhetha unyazo olukhulu lwasezulwini. Amen. Lona osembhojeni manje ufuna uhlatshwa wasophongolo enhla neSwazini nempuma emphakathi kweSwazini nempumalanga. Bantwana bahle ngihamba indawo ende. Ekhaya ngisuke ngo8 la ngize ngafe ngo6 ngena umthandazo. Salokhu nje ngihamba ngisemgwaqweni ngamendawo. Ngiyabonga ukuthola lethuba lokusho ukuthi ubaba mkhulu sifike lapha kwaqala khona kuNazarethe sizogijima ngabo bese siya sebumila sebukula entabeni zakithi eMpumalanga kwakuseyitransfer safika ngesalukwazi kwakungumakoti wakaMtambo egane kwaDlamini wayenesifo sobulephele engabuya wonke umzimba yonke engasaphatheki eselapha uDlamini wazwayeka wayesethi mngani ukuba umuntu yaqedela benzokuqedela njengenkomo manje kumuntu kaqedelwa seyiphelile inkomo laSibayeni kwaphela konke okufanele kwenzeke noma ungathi ufuna ukuyaphungaya kanti uzawuthola ithuba ukhulunywe ngokuphakama nobaba mkhulu wasentela kumyeni wakhe ukuthi eze kuphakame nakazi ukuthi kuphi kodwa wagibela wahamba waze wafika kanti uzofika ekuphakameni ekhanjwe isidawu wathi bonke abashupheka ngizobabophela wathi lokho lobulephelo ngibophela ngemva maqede kulento edonswa ekhanda isidawu waqhokela kuyo emshaye enyaweni athi uhamba amagumba amane omhlaba ukhuluma ngaleli vangeli wathi uhamba amagumba bathi waqeda igawu wathi mayisehlile eseqedile wathi yonke into ongasekuyithola lokhu kufa kwaze kwabaqeda abantu abakhe sinyeni awusathola mntwana kodwa uyolitshala leli vangeli kuyawukhuluma ngawe ukuthi ungasekho uyakumbona uNkulunkulu lafika kanjalo evangeli ngakithi kodwa ngifuna ukwehlela lapha ya empaneni la libe mningi khona ubaba mkhulu lapha akhuluma ikhehla lakwazitha akuxoxwa phela ngendaba shembe kuyakhuluma uyabona nje mawula inkosi bethu kwasengixoxela usuziphe usuyitshekisile kuyakhuluma lithi ikhehla lakazitha wayikhambe egibisila wawelela bezitha wafike wakhuleka esizona eyizona kaThuba yathi amfike kwakuba ngikubone la kase kuhalelwa seqandeka uma inqandeka watholela kwazitha yathi hawu umuntu wenkosi lokungibona kuhleli phansi kanjena uzowulala indawo eyodwa nje yinansi ayilala inkukhu nazo kayisekho wathi ngilungisele yona wangazi uZitha uzolungisa thini weza lezo zabazenza wangena walala ngakusasa kwabheka ihlathi lalingesansi wathi lela hlathi hlalapha athi ha abuyiwa lapha yana wathi uZitha ngicela ungilungisela khona ngilale khona wathi uZitha muntu wenkosi abuyiwa lapha wathi ngicela ungilungisela yolala khona wase kuyehla uZitha uthi bagawula amantake bawenza umuzi abakancane wangena phansi uthi Zitha uyazi ukuthi ngisele lapha uthi kangazi uthi ngizokumba la ngizokumba ngizogqiba umgidi kuyohamba kutsake ngoqonjwe ngayintombi ngizofaka la ngiyofihla wathi mayifika la kwamba uthi uZitha lo Zitha eyikhetha osokhuluma le ndaba
uthi ngiphethe ubhaqa ngiyakhanyisa ubaba uhleli lapha uyamba la kancediswa wazi waba kangangokhalo uthe mase ngangokhalo wabuya masinyane wagqiba uyagqiba uyagadaya uthi ke lona mncane uyasheka ukuthi hey ubaba lo hlanya hleli nalo luyahamba seliyagqiba futhi lwagqiba lozeloteta yazama ukugqibela umgidi uyawukhamka la uyawuhamba izwe lonke ayibonge inkosi yangani lapha yana kwaKhimisila uyabona uDube lona oyoyiphoyisa la ungalokho ucabanga ukuthi inqondo iphambene ungadukeli nje ungadukeli uDube luthumela amakhosazana lufika esihlahleni ugaxele kajewulele ebusuku ngothula uthi vuka ndoda kanti wena ulali uthi ugunda phansi inkosi ngeke ngilale obaba lo baba mkhulu bashaya ushembezela iKibisini manje ngisebenzela bona ngoba emakhaya kithi siphambe namakhanda sonke manje ngisebenzela ubona wesithi awu mncane iholozo lithola ngizohamba na umhlaba wonke kuze ungalalike ubasebenzele bona yiko nje uDube wathi mayigana umshado wakhe washadiswa inkosi enkulu uNyazi wasezulwini eselapha ehlathini uthuma amakhosazana uthi awayempuse adibana nensizwe endleleni awuyisizwe siyayibamba ibamba intombi sayibamba amakhosazana afika phambili phela kwakuyona nje abantu ababanjwa kalula nabathintwa nje nomaphi mabefika phambili lapha ya athi amakhosazana sangene ephutha umkoko si-25 asangene esontweni sebasincolisile bahlala uthi malapha neKibisila iyafikiswa siyakhala intombi uthi hayi into efanele mayenzeke manje sekonakele intombi bayingcolisile asambeni kodwa lo isidamu laseKibisila kuyakhona uzolibona akude ngapha kude ngapha wathi kulungile wamaphezulu konamo kweziba wathi inkosi yeziba ngenzela ibridge ngiyawela ngijahe embuze sebangcolisa intombi kwaye kwathi lapha wasithi abantu bonke bamlandele banganyathelanga khona sewuyawela wawela amanzi ngenhla kokhalo ewelela ngaphesheya emadlankala kwathi lapha ngemva bamlandela uthi mina ngaphesheya uthi bantu bami niyafuna yini ngikhombise ibridge ngenzela uNkulunkulu bathi siyafuna babona inyoka umsila kwayo ngaphesheya iKibisila ikhanda bawenza ngaphesheya wathi mayifika ngale wathi ibizana inkosi yakamthiyane ize lapha konakele lapha banxesela intombi yafika yathawi akonakele insizwa beyibamba intombi ukuze bajazise abantu basemadlanzini bayokwakha entambalanga bajezisela intombi hayi umuntu ohlala ngintombi yebantwana bakhe abayingcwele ushambe uNkulunkulu wena abe wafika lonke izwe namanje ikhona lesizwe esinisa isikhoshi manje sasiniswa ubaba wayo uthi ngolunye usuku sekugcina uthi hayi kanti lo mgidi wagcitshwa ubaba mkhulu eBensita uyaphuma phi kwakuzawuba khona umakoti ezeyothungela inkosazana lo wangaphi mampondweni walanywa umaseko washatha-ke behle seza lapha wahlala isulumane elalilapha blalugolele wonke umzimba sathi emazinza ezoboniswa lo mgidi lasukuma isulumane aqhuma amathambo sawezwa ngamadlebe aqhuma amathambo lasukuma bakhala isulumane bagonana bahamba naboshola wathi sukani aniboni lapha ukuthi uzomgidi wasezulwini zaphuke zawubeka wathi khipha amahaba amathathu wanikeza insizwa kabiyela wathi lo mgidi mangake ufundise lonke izwe lokufaka amahala ezulwini Nkosi busise izwi lakho
Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwesiZulu. Amen. Ngingumfundisi uGumede ezweni laseNkandla. Amen. Bakhonzi abayingcwele indaba kaBombela sizwile noma singambonanga. Sibabonile abantu abadala, sabezwa abantu abadala bekhuluma ngayo. Ithintwe umkhokheli okhuluma ebusuku la othe ungasemthwalume endaweni yakwaQoloqolo. Ihlaba isikhumbuzo singena. Ngase ngikhumbula indaba engake ngayizwa ikhulunywa ubaba umvangeli umdluli waseMaqadini. Owambona ubaba omkhulu. Ubaba umdluli ke uthi ubaba omkhulu watholwa uma wakhe emsizini ekseni kade yokha amanzi. Wabona umuntu evuka phansi kwesihlahla, wayesebeka phansi amanzi wayewathwele sondela kuyembingelela. Hawu umuntu kaNkulunkulu uvuka lapha yini na? Uthi ke uBombela kule nkosikazi yakwaMdluli, impela mntanami bengilale kulesi sihlahla. Uyaphi umuntu kaNkulunkulu na? Uthi ngihambe ngishumayela ivangeli kaNkulunkulu. Wayekholwa ke le nkosikazi ibe ama-American board ibe kanye nomdluli. Uthi ke le nkosikazi yathola amanzi yafika ekhaya yawabeka yayisitshela umyeni wayo, baba ngibona umuntu lapha phansi kwesihlahla. Wayesethi umdluli hambe umlanda. Angiyeke leyo ngoba ngiqonde khona ukukhuluma ngayo. Kodwa ngiqonde ukukhuluma ngendaba yakwaQoloqolo engayizwa ikhulunywa yile ndoda kwaMdluli. Ithi ngelinye isabatha ubaba wayesemthwalume endaweni yakwaQoloqolo ephethe inkonzo khona ubaba mkhulu. Uthi ke bantu bami njengoba ngilapha ngiguqe lapha ngiphethe inkonzo nje naseSwazini banami ngiphethe inkonzo futhi khona. Uthi basebebukana labantu bathi inceke yenkosi ithi angayiphatha kanjani inkonzo endaweni embili ngosuku olodwa. Uthi ke wayesethi bantu bami uze nibone lokho engikhuluma ngakho ukuthi khona ngizothumela uJabulani wakwaZulu ahamba eSwazini ayolanda indaba kaNkulunkulu khona. uJabulani Zulu bayamazi abadala ubeshaya insimbi lapha ePhakameni. Uthi ke ngizothumela yena. Uthi ke lo Zulu nceke yenkosi angikwazi eSwazini. Uthi ungesabe mntanami uyofika sebekulindile abakuhlangabezeleyo ngizobakhipha. Uthi uyogibela isitimela. Uyothuma wehle esitimeleni uyofica amakhosikazi amathathu ayobephethe amahlamvu esundu. Ayobekhishwe yimi ukuhlangabeza. Wena uyoqonda kuwo nje ngobona amakhosikazi aphethe amahlamvu esundu uye kuwona. Uthi ke lempela isihamba le ndoda yakwaZulu isigibela kongendoda ngaleso sikhathi phela ngoba ngimbonile nami esegugile kusho ukuthi wayesemusha. Wahamba ngempela uZulu wagibela wafika behle eSwazini, wathi ehla nje eSwazini wabona amakhosikazi amathathu ephethe amahlamvu esundu. Wayeseqonda kuwo. Nalamakhosikazi le ndoda ayilindile atsheliwe ngayo. Aseyihlangabeza le ndoda. Hawu baba, ngabe uye yini othunywe inceke yenkosi ukuthi uze lapha eSwazini na? Uthi ke lo impela nithunywe inkosi kuba inceke yini ukingihlangabeze na? Bathi ke laba impela awubishili inceke yenkosi ukuthi ngiyobona ngabaphethe amahlamvu esundu. Nina beniphi nenkosi inthuma lapha? Bathi ke laba besina ngesabatha yayiphethe inkonzo. Yasitshela futhi ukuthi yoba iphethe inkonzo lapha iphethe inkonzo futhi emthwalume. Uthi yathi ukuze nibone abantu abami ukuthi ngisho kuyikho kuyofika umuntu ozosuka kwaZulu uyobeze lapha uyobethunywe yimi. Nina niyohamba nomhlangabeze niphatha amahlamvu esundu. Indaba kaBombela leyo bantwana benkosi. Lo esihlangene ngaye la. Ngelinye ilanga inkosi inyanga yeZulu yake yakhuluma ngobaba wayo lo uBombela. Ithi kwake kwafika indoda baba. Yafika yanikela. Yathi baba ngizocela uthando. Uthi uBombela kule ndoda uthando lwani mntanami? Cela uthando lokuthanda wena baba. Uthi uBombela umntanami ucela into elula kangaka. Ukuthanda mina mntanami kuyikulula ngendlela esimanga. Yadideka nje le ndoda.
ithi ke inyanga yezulu wayesethi ubaba kule ndoda, yabona mntanami ofuna ukuthanda mina, thanda bonke laba bantu. Uyabathanda bonke laba bantu? Uncebi yenkosi ubala lolo, uyabathanda mina bonke laba bantu. Uthi ke wayesethi ubaba, uyabona ke mntanami, suka lapho uhambe uyomehlanganweni yendlela la bantu bonke bezodlula khona, oqhamuka umbingelele ukhombisa uthando ukuthi uyamthanda. Uma usuqedile ubuye uze kimi, uthi isihamba le ndoda ihamba ihleke ithi hawu ubaba ukhuluma into encane kangaka, ukuthanda labantu ubala la labantu ngiyabathanda mina. Uthi nangempela yafika le ndoda ehlanganweni yendlela, yababona abantu lokho beza ngamunye, ihlanganisa izandla ihlikihle, thawu sawubona mntaka enhliziyo, ibisihleka. Uthadlule uqhamuka, hawu mntaka enhliziyo, sawubona mntaka enhliziyo, uthi ibisihleka le ndoda. Uthi yathi mayibona lapha kwaqhamuka umuntu engakhulumisani naye. Yathi hawu uma kufanele ngithande nalona angamana ahlale nezulu la, ngoba ke lo ngeke ngimbingelele. Ngempela imbingelela yathi mayibuyela mbombela yathi eqhamuka yathi umntanami ukwehlula ukuthanda uShembe. Engakasho wathi umntanami ukwehlula ukuthanda uShembe ngoba ubona isitha sakho. Kwakhona umuntu ongamkhulumisana ngoba uyisitha sakho. Wathi ke ukuthanda uShembe ukungabi naso isitha, ukubathanda bonke abantu, nesitha sakho sithande mntanami. Nkosi kusisi izwayo, amen. Tabani tabani kufikile bona inkosi yezulu nomhlaba babe sayibiza ngenceku. Kodwa lokubizwa kayo ngenceku kuhambe kwahamba nje ngoba kukhula umNazaretha noma uthuthuka umNazaretha, kwase kufika inkosi ilanga yayisekushintsha ukuthi abizwe ngenceku. Yabuza amadoda ekhona yathi hawu webo unkanyana ake nisho unkanyana ke umfundisi wasegospel owayekhona nanithi ubaba lona uyinceku kabani? Uma ngabe nithi ubaba uyinceku naniqonda ukuthi uyinceku kabani? Unkanyana lona mhlazana ephenduka wayekade elima ngeenkabi sezela phakame ilanga laba lide mayilima ngeenkabi ubona sekufika isigijimi sithunywe indlamhlathi kaMayekisa uNkulunkulu wezizwe zonke ezikhona emhlabeni uthuma lesi sigijimi uthi hambani badabami niye ngali lana khona umuntu olimayo sezifike lapha lezi inkabi zammangalela zomile njengamanje zikhathele futhi ukuthi akayikhumule. Uma ifika lo muntu ethunywa uJehova wamabandla, uma ifika ethi umuntu kaNkulunkulu sithunyiwe lapha ukuthi lezi inkabi njengoba ulima ngazo nje ilanga seliphakeme zikhathele futhi zomile zikhumule manje uthi unkonyana ke hlengelele hawu uyena abantwana nithumile babembiza ngenceku ke kanti uJehova uqobo lwakhe. Amen.
wayeseyikhumula unkwenyana lezi inkabi wayesethi cha ngizonilandela ke ngiyobona lo muntu obona indaba enkulu engale kusithekeni wayengelona iNazaretha wayesonto engozeni yakhe ngombona lo muntu uthi umuntu onjani lona okwazi ukubona mina ngisithekile ngingekho obala abone nezinkabi ukuthi ngiyalima abone na ukuthi seseyikhathele abone na ukuthi zomile wayesefika unkwanyana phambi kwezulu nomhlaba wayeseyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uJehova esiphambi kwakhe amen nenye imini uthi mayihlezi emzini wasegospel indaba ixoxwa umfundisi uKhobisa uthi mayihlezi emzini wasegospel uthi ke apha amadoda azala laba bafana namakhosikazi azala laba bafana na ayavela ke lamadoda athi baba yithi uthi ke hayi bantu bami ziphi lezi ingane nizalayo ngoba lesokufike lapha inyoni kimi zazomangala lezi inyoni lezi bizwa kuthiwa amahlokohloko zakha idleke zakhona bese ijika ibheka phansi zithi ziyamangala zithi mayihambile ziyofuna ukudla kwalabantwana babo bafika abantwana sebefile ngoba lezi ingane lezi ziyababamba labantwana laba amaphuphu ziwabulale nempela abafana bengaphesheya lapha nakwasegospel base beyalandwa beyabizwa kwathiwa beze lapha phambi komdala weinsuku wayesiyababuza bantu abami nikwenzelani lokhu na ukuthi nibulale amaphuphu ezinyoni seyifike lapha zamangala ngakho ke ukuze sithethe icala ke sondelani lapha eduzane wayesefuna induku ukuthi abashayela abantwana laba uthe mayibashayela abantwana uma bezama ukubaleka uma bethi bathathe igxathu nje bazase ziyashwabana inyawo abangakwazi ukubaleka sikhuluma ngoJehova kaNazaretha shembe baba labantwana laba wafika kubona wabashaya wayesethi ke kulungele ke hambani ke selithethiwe icala base beyakhumuka labantwana base beyahamba akabonga uJehova sesihlalweni amen Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni uNyazi wezulu lo okhulumayo umfundisi uKhaya waseGauteng ubaba wami wambona uBhombela yona lene ekhulunywa umfundisi athi uJabulani umzakababa uJabulani owadala ukuthi egcina uBhombela ethi ubaba uzalwazi ezimbili esinye siyagaya esinye sikaThulubu kanti lamakhosikazi akhuluma ngawo lana wephethe amasundu bango anti bakababa kusho ukuthi ke kwesisikhathi babathi abantu umuntu uma eshumayela bese bethi hawu uyakhuluma nje kodwa ngiqonda ngikhuluma ngaleyo bekhuluma umfundisi ukumele kodwa ngizama ukuqinisa ukuthi uBhombela ukhona uyaphila ngizocela nje ayibonga Nkosi lokho isihlabelelo sihlabele samashumi ayisikhombisa ngicela nje ukuthi ubaba angayiphenyi yami incwadi ngoba ubani umuntu endele esandla sakhe ngoba ngiyamazi ukuthi unothando olungapheliko kodwa uNkulunkulu akangiphanga ukuhlabelela kodwa ngicela ukuthi ubaba umfundisi ungema ngihlabelelele ivese lodwa uma engazohlabelela ngalendlela engifunda ahlabelele ngayo ngizovele ngiphakamisa isandla ngingakathuli ngoba ngifuna ukuthi angihlabelelele ubaba ezwe unyazi ukuthi lo khulumayo umfundisi uKhaya umfokazana ezimbili esinesiyagaya esisiyathuluza manje ke ngifuna uhlabelele ahlabelele kahle kodwa
engakafiki lapho wathi ubaba ila umuntu onganaki unesono sokunganaki wathi akulula ukuthi uthole intethelelo yokunganaki. Manje silapha efoundation. Mina ngazi ukuthi yini foundation yazi. Elibanenga abantu abazohamba for bashumela foundation. Bengazi ukuthi yini foundation. Manje kukhona abantu abadaliwe ukuthi bangabheki phezulu. Liselosho nje ngabukile. Khona abantu abadaliwe abangaqalazi. Lapha yakhona yakho. Khona abanye abantu esinabo la abazofika emathempeleni bashumayele kanti abazange babone lutho. Nanti philiki phambi kwethu uPombela bayibongozi. Kukhona abanye abantu abazohamba bengazange babone iphiliki. Kodwa bakhona. Eke umuntu ashumayela ngibona isimanga ngibona uPombela. Uyazi? Yewe bakithi ayibongozi. Hey, ongazi ukuthi uNkulunkulu mayingena kuleli philiki ungena ngakuphi. Ngizele khona ukuthi ubuke phela umthetho wakho na uqalazwe. Manje nalokho ukuthi ngihlekelele umfundisi ngeza ngabomi nowangakwazi ukuhlabelela. Kodwa amazwi ami engiwakhulumayo ngoPombela yiwo engicela ukuthi ube ubiyalezo ukuthi umfundisi uKhanye wahlabelisa umfundisi uNkemba kube umyalezo ukuthi umfundisi uKhanye wenza into engenziwanga esikhumbuzweni. Wacela umfundi weBhayibheli wathi akamfundele incwadi yabaseKorinte 16 uverse 14. Ayibongozi. Nibe ngicela ukuthi ke bala ngikukile manje. Yaba lapha ngiyakhona ngiyabona futhi mthi ngiyapha ngiyakhona. Ukuthi uhlabeza ngesize yini sonke sihambe sazi yini foundation. Uthi ubaba uhlabisa angisize katshele mina ke ngingazi ukuthi yini foundation Hlabisa. Ayibongozi. Sela ubaba umfundisi angihlabelelele sengipresentele enkundleni. Ngisho ngaboma ukuthi ngibuza ukuthi yini foundation. Ngizela khona bazi ukuthi ukhona uhlabisa la. Hlabelele. Evesi isihlabele samashuma esikhombisa evesi lokugcina. Uhlabelele kahle. Manguthi uhlabelele ngokuvakala vele. Wo. Ngoba futhi uma uhlabelela ubaba unyazi luzwe. Ai wenkosi yami
unyazi luzwile ukuthi uhlabelelile ukhanya wahlabelela kahle. Uthi ubaba ilanga wakunindiya laligula lilaphaya eDladlindoda khona abantu abangazi eDladlindoda. Uthi abantu gula lindiya leli lase liyabhuka laya ngaphakathi kubaba mkhulu. Lanti mafikela lindiya ubaba mkhulu afikela guqa lathi India baba thanda mina. Ubaba mkhulu waphendula wathi mntana wami ngiyakuthanda. Lapho uyafuthi indlela athi baba thanda mina. Ubaba mkhulu waphendula okwesithathu wathi mntana wami ngiyakuthanda mntana. Lejilanga laselithi India baba geza mina. Uthi baba wasukuma wageza India. Wathi waseqedi uthi ubaba ile ngayikhuluma lapha yana ephumlo kwaNkosi lapho gana khona njothi ubagana khona inkosana lapha ekhaya uNkanyezi wayoshadisa yena. Uthi aselithi lelindiya baba khumula lo ngubo kamina wena gqokisa mina lo ngubo ka wena. Uthi ubaba ilanga lakwenza ilanga lalikhumula India laligqokisa ingubo yasezulwini lathi ilanga ithi India baba thanda mina hamba manje na ngiyalapha ekhaya ezulwini ngoba mina ngcwele mina wena ungezile mina. Uthi ilanga akekho umuntu emhlabeni wayefana nobaba. Waphinda walisho le nami ngiyasho futhi baba phela ubhombela nami phambi kwami. Uye lona uzwa abantu bathi wabuya kwabanjani azange abuye wabuya lokhu uye nalowo. Baba thanda thina. Baba thanda thina. Baba thanda thina. Nkosi usenukuzwini. Abangazazi lezi zindaba Nkosi iyabingelela ezulwini. Bingelele yonke ihamente ekhona engcwele yonyazi. Amen. Bana benkosi nami ngithanga iphosi ichibi lisamazamiswa. Ngikulomuzi akhuluma ngamfundisi wase foundation. Bantwana benkosi baba mkhulu mayiphuma entabazwe ezobutha lo msebenzi. Ithi insizwa yakwamnguni lentombi yakathethwayo ababe ngixoxela le ndaba ngimncane bathi baba mkhulu wangena emzini webhunu eza kulelizwe lapha ezansi
waphoseka emzini webhunu phakathi ibhunu lambona sephakathi nje amabhunu kavama uba nenkambi enkulu yomusa wadonswa indlela wayesengena emzini webhunu amabhunu ngesikhathi angakabathandi abantu ibhunu lathukuthela lagana unwabo lo gogo lentombi yakathiwa yayithi mayingixokela leti khali inyembezi ngobuhlungu ubaba mkhulu adibana nakho kuleli yabhunu wathi mayifika emzini webhunu ibhunu laphumela phandle eminyango lambuza ukuthi uyapi ube wayenda ba uwe lo ntshontsha ithelo zami lapha na wathi baba mkhulu kuthiwa wayebelethe uJosaka la ehlombe nobhuko lwakhe wathi cha wasekhuluma isibhunu ukuthi kuthunywe uNkulunkulu kuyosebenza umsebenzi kaNkulunkulu lathi ibhunu la ekhaya lase licabanga ibhunu imkhuba yalo lase lithuma selithuma uNkulunkulu bantwana benkosi lathi bophela nazi inkabi ilapha lentombi yakathotayo yayifika ikhale khona kwehlinyembezi yathi bophela nazi inkabi yathi zazimbili lezi inkaba boshela nje inkabi ezimbili kungeke ziyaphambili yathi bophela izinkabi uyabona la ukhamke ngakhona esangweni wavuma ushembe wathi uzohamba nezinkabi ufuna ulandele inkuni zami lapho uyibuyisela ngaleso sikhathi wakusabaswa itofu oshemula uthi ubamkhulu azange aphendule wathatha ubholo wakhe walibeka phansi wakhumula uJosaka waseyibophela lezi inkabi ezimbili wathatha isampoko wayikhuza wabuyela esangweni kude la iqhamuka ngakhona wayifica ngempela inkuni kanti ibhuna liqondile ukuthi ubaba mkhulu alandele leziya kuni lifuna ukumbulala ilapha lentombi yakathiwa yayivele ikhali yekitiye makade yenze itiye ubone kwehle inyembezi umuntu omdwala engahayezi ubone kuphuma nje inyembezi twafika umkhulu ezinkulu wayilayisha eyedwa wayilayisha zakhula ekalishini wayihamba ngekalishi kuthiwa lalingena amathayi kwakuzinsimbi kuzipokwe ngapha kuyinsimbi ngapha kuyinsimbi ngapha angazi kubizwa kuthiwa yini lawo masonto enjalo walayisha sagcwala wasiyabopha lezi nkuni wayibopha lezi indophi kuthiwa wathi phakathi nazo izibopha indophi waqhamuka ibhubesi khona ehlathini kanti leli bhunu lifuya amabhubesi la phakathi maliqhamuka ibhubesi bantwana benkosi yayikhala le ntombi eyikhala isikhathi sayo eyabona ngasibaba mkhulu phakathi malifika ibhubesi wamisa isandla nje akabalekanga wamisa isandla walibuka nayo lambuka ibhubesi thola vele aqonde inkabini eyodwa kulezi inkabi ezimbili eziboshele lafika la ibamba lapha entanyeni inkabi iboshelwe la ishala ibulala ibhubesi lasikhipha amehla bomvu selimali lapha wayese basenkingeni ubaba mkhulu ukuthi sezohambisa ngale inkuni ekhaya ngoba inkaba isaphelele awusikhuluma ngoNkulunkulu bantwana benkosi wajika wasekhuluma nayo ibhubesi wakhuluma ulimi lwasezulwini bantwana benkosi wakhuluma nesilwanyana esesatshwayo umhlaba wonke uthwala bonakala ibhubesi liza kuye wathi eqaqa inkabi efile wathi ephakamisa ijoka lafika ngene ibhubesi walibophela laba inkabi yesibili ayibonke inkosi yami wathi eshaya ibhubesi washayela lenkabi wayofika emzini webhunu kuthi ibhunu lalangena laliphakathi egcekeni kuthiwa labaleka langena phakathi endlini lalunguza ngefastela ukuthi yini lezayo liyabona isilwanyane ngapha inkabi uza nazo ukufoka amayikiza awumantwana benkosi silandele isilwane zinsizwa nina bakwashembe nizalwa isilwane lingayikhosi ukuthi kuzalwa isilwane uqololasi alizalwa nje umuntu phaka noma nihamba aphi nazi nizalwa isilwane uqololasi wayikhuza wafika zema egcekeni ibhunu labaleka langena endlini lakhuluma isibhunu selisendlini wayiqaqa lezi waqaqa inkabi iqala wasebuye ebhubesini wayesekhuluma nayo ubani ongathithi ibhubesi manje ngaqhamuka lapha singashona ngaphi nje ubani nje onesibindi noma uphathi ikhale eziningi lezibhamu ezinkulu ngama nje la kodwa yena yedwa ngomthandazo wakhe wakhuluma nesilwane wayisesa ngakuso wakhuluma naso wathi mntanami buyela lapha esangweni ukudla kwakho kuyabonga umsebenzi ungenzele wona buyela lapha esangweni udle inyama esele lapha laselivuma ibhubesi walikhumula labuyela esangweni lawo zinkomo elibulele ibhuna bangisaphuma ukuza kushembe lakhuluma lingaphakathi lathi shembe qhubeka nomsebenzi wakho hamba size uNkulunkulu oyilalo bantwana benkosi lapha ya emawodi
ubesuka ngeinyawo babamkhulu ephakameni eya eveleleme ubethi mayiphakathi nendawo abesephumula phakathi namawoti kuthiwa kwakunesihlahla sakhe lapho afika ahlale phansi aphumule bese kuza amandiya akhe ayakhe lapha yana kuze nabantumzane beyinkomo bese kuye bezombingelela bese bexoxa ulimi lwasezulwini kwahamba le ndoda eyayakhe lapha yana induna yayisibeka indoda enye ukuthi ayizokwakhe eduze nalesihlahla ubabamkhulu wasekuzinsukwini zakhe lezo zokubuya dunguzela yakha le ndoda eduze nesihlahla sikababamkhulu yayisingasamthanda uShembe le ndoda mayizwa kukhulunywa ngayo ukuthi lesihlahla kuphumula uShembe yayisiyothenga imbazo yathenga imbazo yathenga isaha yabuya ezosigumela lesihlahla siphumula ubabamkhulu ayikhuza amadoda endawo hayibo isihlahla so sikaShembe leso ufika ahlale lapho maye eveleleme ehamba ngeenyawo wathi lo muntu uShembe wani lo indawo yamlekethekile enduleni wasishaya isihlahla sayisawa phansi angazi sasimdine ngani lesihlahla bathi omakhelwane babona kusuka inkunzi yakhe phakathi kweinkomo zakhe kwasuka inkunzi ezansi nomhlambi wakhe yasuka einkomeni zakhe yabhonga yaqhwisha yathwala isihlahla lenkunzi yabhonga wasiyayibongela seqedwe kusihlahla wayibiza ngegama lawo wayibongela yesa nje kade ngajaki izizi ime ikhathali ibhonge ikhwishe yakhuphuka wangayibalekela kushuthi wayifuna ukuzoyenwaya uyayibona inkomo ubongela ikhala kahle kukhona into oyenzayo kuwe bayazi abafuyile ukhulisa manje yathi mayifika phambi kwakhe lenkomo yacimeza amehlo yafika uphondo yalifaka la iswini yathatha amshaya phela amtshinga phezulu wafa khona lapho athi amadoda endawo sishilo ukuthi ungasinqumi isihlahla sikaShembe sikhuluma ngoNkulunkulu bantwana bamaNkosi abantu bakuleli yazo sebezwile ukuthi uNkulunkulu uyeza njengoba begencane kangaka nje ingane kuthiwa iWest namhlanje sebezwile ukuthi uNkulunkulu uyeza sithi le nkemba lokuyema phezukweni ilimaza abantu ngoba naso isihlahla sikababamkhulu uYesu babamkhulu uzombona ngamehlo likhona abantwana beNkosi siyabongela baba umzulwini siyabongela baba umzulwini kuseduze ngabe ngiyachawula angikhaleli imali yami engisuke ngayo ezweni lakithi isala bathi abadala ngabafika lapha bathi kuyoshaya isikhathi lapha mawuShembe nimphethe kabi kuyoqhamuka abantu abawumakhela indlu yebhodlela basho njalo abadala izalukazi sayifika la bathi kuyoqhamuka abadala uShembe bawumakhela indlu yebhodlela uyohlala phakathi ngeke nibe nimbone mawuShembe nimphethe kabi namhla sibona inkinga baba umZulu uShembe umbeke ebhodleleni sithi sicina ngapha kasiboni sibona indilinga nje ibhodlela halala ukhona into yethe lapha phezulu awuzulwini kanti uthule nje ukhuluma wandilela ngokukhuluma kwazi ukwenza into enje akubuse kodwa sekuphethe mina lapha mzulwini osibuso soba Nkosi yamakhosi cibelihle lokugeza izono zethu iyakhuleka baba umfundisi umchuno kuleli yazwe laseNquthu
ngiyasibongela abantwana benkosi, ngibongela nezwe lakithi. Namhlanje kukhulunywa ngoBhombela. Nasezweni lakithi uBhombela wafika. Wahamba wazenza imangaliso. Ngithi ke angibongelele liyazwe engibekwe kulo unyazi ukuthi ngilibhekele umsebenzi wasezulwini. Ngesinye isikhathi sizwa kuthiwa uBhombela wafika lapha kuleli yazwe lakithi, wafika amadoda engekho, wafikela emzini wakwaNtombela. Kwakuliwa izimpi ngaleso sikhathi, ingekho indoda ehlala ekhaya. Wathi mayifika wafika wabuza wathi apha amadoda. Wathiwa amadoda wekho asempini. Wathi ngiyanithuma ke namhlanje hambani niwatshela ukuthi awabuye, ngoba impi siphelile. Wayikusho lokho ngoba uNkulunkulu. Wayikusho lokho uNkulunkulu ngoba azi ukuthi impi ayisekho isiphelile. Baqakela abantu ukuthi lo muntu wapi lo othi impi siphelile, ngoba asiboni ukuthi impi khuzwe nini. Wathi kulezo nzukwana wabonakala amadoda ebuya. Uma ifika bafika bawatshela bathi la ekhaya kade kukhona indoda igama layo ithe uShembe. Yathi asinitshele ukuthi ibuyelane emakhaya, impi kayisekho. Bahlala nempela impi ngasekho, kodwa uNkulunkulu obonakalile kuthe ngesikhathi unyazi lune one day lapha nezweni lakithi. Afika amakhehla akulomuzi wakwaNtombela, afika komunye umfana wakhona osontayo esinaye la weyiNhlayisuthi. Athi la ekhaya kwangena uNkulunkulu. uNkulunkulu akangeni nje emzini womuntu aphume engenziwanga lutho. Wena ngoba usuyakholwa, sicela ukuthi uye kuNkulunkulu uyosemukelela yena. Uyafika ke kimi uthi ngibone kanje manje anginalutho. Hayi ungalimoshi leli thuba. Sabe sesimzamisa ukuthi kube khona akazoya ngakho uNkulunkulu mayisefikile. Wafika uNkulunkulu sesimzamisile lokho ukuthi akwazi ukuya kuNkulunkulu, samnikeza uba Ntombela, umfundisi Ntombela. Sathi Ntombela nazi indaba zakini, aphanini kuNkulunkulu. Niyokwemukelela amadoda akwaNtombela wafika khona uNkulunkulu, kodwa abantu babengabonile ukuthi uNkulunkulu lo. Bakwenza lokho, ngithi kangibongele leli yazwe lakithi ukuthi nakithi uBhombela wafika. Inkosi busizeni kuzweni. Selithethiwe icala ala emhlabeni enwonke, aselithethiwe icala
Nkosi yasezulwini, ngiphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni ekhaya. Amen. Angibingelele umkhandlo omuhle wasezulwini. Bantwana bayingcwele, ngonyaka odlule ngoSeptember ngangiyongcwaba eMafakadini. Ngikhuluma kodwa ngoBhombela, ngikhuluma ngendaba yokungcwaba kwami. Phezulu eMaritzburg, ngisendleleni kufona abantu. Bathi labantu baba basemantungweni basho njalo. Bathi mfundisi siyekhaya. Size kuwe. Ifuna ekhaya, bathi cha besize kuwe khona into ofuna usilekelele kuyona. Ngithi mina aseke kase ngiphumeni. Bathi mfundisi ubheke meeting bheke eMafakadini, bathi hawu uzosifica la. Njoba thina ukhuluma nje sila phezulu eMaritzburg, uzosifica phezulu. Ngizama ukuveza ukuthi njoba silapha namhlanje foundation noBhombela. Mangithi sinoBhombela namhlanje le ndaba iqiniswa laba abantu mabefika kimi phezulu lapha yasesificana. Bathi laba bantu umthetho wethu singabantu basemantungweni wona lawa asuka kaceza. Hawu pho manje njoba ngiyabona phela la ukuthi nibancane bapha abantu. Bathi bona indlethu yaphela. Usele thina nje beloku incozuka sekusele thina manje inkinga enkulu esiphethe ukuthi uNkulunkulu ngamzwane enza isakhe emhlabeni sokuthi babamkhulu angalami ingane ngalesikhathi emtholo Madebe angabe ingane yokuqala kube khona ingane ezihamba ngaphambili. uNkulunkulu wathumela thina bomndeni. Hayi ingisindeke lento abayixoxayo laba bantu. Bathi uNkulunkulu akehle ezulwini mayezokwenza into kumuntu uyengene komunye umuntu ngoba vele uNkulunkulu ungabantu. Athumela umuntu enze lonto. Uthi kwasekuzwakela ukuthi kufanele ifike le ndaba enkulu engibaba mkhulu. Asehlangana amakhosikazi nenye indoda yakhona emantungweni. Base bakhisi lokuthi cha lo malokazana la ekhaya abantwana akangabatholi. Bezama ukucisha leli langa. Manje mfundisi sithema sizama into ebuhlungwana ke lo msebenzi uthwele abantu besifazane kakhulu. Khona intombazane umphathi wase Chief Albert Thuli. Uthi ithengele ilanga iphuma emsebenzini bezama lento ukuthi bayilungise ngoba bayayazi baphila nabo umndeni. Uthi bona ibona abasetshenziswayo ukuthi babamkhulu angabalama abantu akabe uyena oqala ngoba vele akufanele ngoba uNkulunkulu lozo zabe emhlabeni alama abantu. Bathi ke laba bantu abawona amaNazaretha ngokwembathi bezimhlophe. Uthe phuma lo mntwana ophethe Albert lapha ya wakhuluma umuntu wathi namhlanje uyena lo wasemantungweni wayenza lento. Wathi namhlanje wonke lo msebenzi owenzayo uzophela. Uma futhi uphelele lo msebenzi le moto hamba ngayo nezokungcwaba. Uzofa ngayo ingcwaba ungathola. Wasesesuka ke lo mntwana ngokuthi abazi bazoyenza njani lento uphinde uqhubeka waye emsebenzini nalo muntu okhulumayo abazi bazokwenza kanjani into ayishona. Wafika emsebenzini wakusele kwathiwa wabona sekumama security eminyango kwathiwa usangeni. Yini kwathiwa hayi thuna amacalo nawo la isibhedlela. Uphethe umphathi omkhulu esibhedlela. Wayesephuma kuloko kudideka kwakhe
ezama ukuthinta abameli bathi abameli ayengeke sikusize manje enza bakusho uhambe ekhaya sizokulungisa udaba lwakho. Uthi wathe maphakathi nomgaqo kufike lapha ukhona umgaqo othi Shongweni lapha ngakuthina shows. Estonia Mall. Asegaya. Wakhuluma lo muntu wathi faka imoto la. Uthi azange akwazi ukumphikiswa igoqo imoto yagibela phezulu wafike uthi wathi qhubeka ngomgaqo uthi wayishaya imoto ngoba lo muntu ufika njengento emenza izinto ngenkani. Wayishaya imoto yehla phansi. Ibheke phansi emfuleni umlazi uzoqhamuka entshongweni. Bayazi ke abajwayele ukuhamba ngale uzoqhamuka entshongweni uzokhuphukela ko6 mongene entshongweni ngezansi. Wathi mangabe semabridgini emabhendini lapho uthi wayibona imoto wathi lo muntu wafuka umuntu wathi ke uyabona ke manje usuyafa ke ngekuthola. Uthi wayibona imoto kufanele ngabe ithatha ibhendi yangathatha ibhendi yahamba naye uthi yathi mayisebona uthi ngabe ngizandla ekhanda ngathi ngicela ungixolele ngiyahamba ngiyonyazini manje. Uthi akazi ukuthi kwenzekani wayibona imoto isihlezi phansi lapha phezulu komlazi ibridge. Isihlezi lapho ngamasondo. Uthi ke mfundisi twesilekelele siye kubaba. Uthi nifike nithini baba athi sizocela intethelelo ngoba uShembo khona manje sekubuyeni baba mkhulu. Icala elenzeka kubaba mkhulu bengeke lithetheke kukhuluma lo muntu wasemantungweni. Bengeke lithetheke ngoba kwathiwa kwathatha isinqumo emantungweni kwathiwa leli cala lothethwa ngizwane buShembe emhlabeni. Ubuyile Nazareth uNkulunkulu ubombele isithima sampolo uyele phambi kwethu. Zambili inkomo ezihlanu ngoSeptember ngabafaka ezulwini. Kwase kumathambama. Zangene inkomo Nazareth. Lo uNkulunkulu angathi singabambisisa kuye. Ake silibale izinto zonke. Ake silingise amakameli. Ikameli liwaphuza amanzi lwabeke la. Ngoba nenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa kufika isomiso kodwa leli belinamazi emzimbeni wakhe. Asiyeke Nazareth ukunaka izinto eziningi manje kukhuluma ngengilingile elapha efoundation babukhanyi ifoundation bifanele ibe nje ngoba sefika umnikazi wayo. Wawa uthanda Nkosi uMkhambathi. Ufike ezweni la kaMxoseni. Wathi mawungeni wangamukeleke emakhosini angizoyithinta lo ndaba kodwa ngifuna indaba eyodwa ukuthi uNkulunkulu wahlala nawo uMkhambathi. Wathi mawusuwamukeliwe emzini wakwaZulu sekufanele Nkosi laba bantu ngoba bakubona ithi uNkulunkulu sekufanele basale bakhonza uNkulunkulu wayese uqalaza zonke izinkalo wasathi bantu abami ikhuluma ngamakhosikazi khona unkosikazi ithuno nomathalent waseMkhambathini. Nkosikazi yakwaZulu. Uthi ke ubaba mkhulu bantu abami ngoba izwi lama likakazwakali lapha kulamakhosi ebala amakhosi ngokwakhelana ebala noSwayman ngaphesheya babonile kade bebheki kwaSwayman. Uthi lapha yaphansi emfuleni kunesithingi ngehla kunebridge wathi lela ukhalo alibuswa Nkosi. Wathi umuzi wami la ngizomkhonzela khona ngizobeka khona. Wawubeka Nkosi baba mkhulu ushiya lo muzi azi ukuthi yena ngesikhathi esizayo uyabuya. Kodwa wabashiya abantu lamakhosikazi ayesonta khona ememeza uNkulunkulu ngelinye ilanga abelungu bededela idamu iNegidem. Base sabatheni lamakhosikazi awodwa. Zikhona izikhathi ezinjalo baye basixoxele abangaphambi kwethu ukuthi lolu khalo oseluluhlika ngaka namhlanje bekuhlangana abantu ababili abathathu. Lamakhosikazi abona ngenyoni phakathi nenkonzo yesabatha imnandi khona bebancane. Bayibona inyoni yayidilike esihlahleni yenhle. Kodwa bathi nje ngeso bangayinaka. Iyehla lenyoni ihlale phansi icula kamnandi. Ifuna baze bayinake. Uthoya yehlala phansi ikhuphuke ibuye esihlahleni ibuyihlale phansi. Waze wathi omunye, "Hey, silibele ukusonta lenyoni yakhuluma." Wathi omunye, "Hayi. Asithethe mhlambe
base bephuma bashiya isiqhingi baphumela ngaphandle bathi babe ngaphandle afika amanzi ahamba nawo wonke umfula nasosebeni ashone ezantsi base bephila laba bantu amen esemaphepheteni sengehla uthi uNkulunkulu sekushaya isikhathi ukuthi ngakhi iDeni weManazaretha kanti umthetho wethu masingeza ubhekisisa sile sibuka izinto zangaphandle siyekele yethu sithi uthe ubamkhanye kuyisono unganaki Soyezwakala inkosi yaManazaretha ubabamkhulu ebiza amantombazane aye khona sosikhathi uthi umama wayixoxa le ndaba eyizeka uthi wabiza ovayina noAna wathoza la esilina ningakheleni umphako ongaboli ngoba uNkulunkulu setha ngokwakhe iDeni manje wavala umhlangano emaphepheteni waphuma wadweba shona phezulu eyokwakhe iDeni le iDeni athi mase kuyo la makhosikazi awabekela ithempele emgambathini ayeseza usefikile soyihambile indaba ngaphela indaba bathi singamafoni kungasheshi kodwa basebezifikile basebeqoqa ngamandla basebethatha iphuthumeni encekwini basethi uma sofica sithetha le ntsheshana kuhle komunye basebekhabuzela khanje ngeenyawo bebheke khona iDeni tshwa bafica sebalindile eminyango wathi ya ozani la nina esefike khona iDeni enyanga ezulu yathi kusenhlanhleni amen Thathi mangabe ebabiza ethi sondelani lapha basebesondela amakhosikazi ayiseguqa phambi kwakhe ayisethi kuwo ubenithini ngami babukana bathi hey nina abasokwazi ukusho ukuthi kade bethini hey uNkulunkulu uyasizwa noma silaphi ningakhohlwa manazathi noma ningakhuluma inhlangano enjani kodwa nazi ukuthi uNkulunkulu khona phakathi kwenu wathi ubani lo kade nimbiza ngentshentshana endleleni liza lapha wayesethi Hlawulani Manazaretha sinothixo ilokho nje bantwana benkosi ukubongela nami izwe lasemkhambathini umfundisi uMbeje lo amen uyathanda ukusilandela Sezulu nomhlaba Shembo engcwele wasezulwini ngiyathinteka kakhulu uma insizwa zigiya engathi thina emazweni akithi uShemba akafikanga lo ndaba Nkosi engisukumisa ukuthi uShemba wafika nangakithi umbathe sibongo esabathini ezweni lasenhla la kuphuma khona lezi indaba lezi ezihlanganisela namhlanje suke enhla bafowethu mayibonga Nkosi izwe lasenhla lakabane nenhlanhla amanye amazwe akayithola inhlanhla uShembe akafika ezweni lasenhla wabona indoda kwamathe uJosiah Mathe yamazi umthe mayibonga Nkosi kodwa ngicela Nkosi ucaphune embizini akwamthethwa ngoba ila ngiqhathwe khona kakhulu amen ngelinye ilanga abantwana benkosi thina intombi ezalo baba yambona uBhombela ithi ayi umakoti ngo1933 efika lapha na kwaNobamba entabeni ebomvu lapha yafika khona yaqamba isihlabelo sika 200 mosifundi isihlabelo sika 200 ehlabenza la ekhaya saqanjwa ubaba omkhulu ekwaNobamba ewineni mayibonga Nkosi wafika wakhe ithempeli izazi elizala wonke lamathempeli lapha kwaNobamba mayibonga Nkosi ithi ke le ntombi ezalo baba abantwana sambona uShembe wafika siseyinkonzweni sesiphatha amaloko singasayigqoki idwaba base kufezeka isiprofeti esafika noMathe wathi uYesu uShembe niyakumbona uma esefikile amakhosikazi ayobhinqa idwaba
indoda eyayingakhonze eMnazaretha eyayisephaya American board mayibonge Nkosi. Amen. Izushembe wasemoyeni wakwafika ushembe ezweni lakithi engakafiki ngenyama wafika ngomoya. Angiyela lapha kwaMthetho. Sikhula kwaMthetho ke thina umuze sikhulube kuona iThemba Limbe. Ngesikhathi inyanga yezulu ishintsha iThemba Limbe ilibeka phekwentama yensonyama yakhe iThemba Elisha sasingabafana baleli bandla. Awube khona amene endlini. Ngesikhathi babamkhulu eselapha neThemba Limbe ubiza amaduhleli namadoda uthi madoda njengamanje njena kunenyoka ezawukhamkala izawunqamula emzini kaNkulunkulu ngakho ngizothatha amashesha ngena bese ngihamba nawo soyivimba le nyoka. Imbala unaso isibindi yasibele madodeni yathi madoda njengoba ngihamba nalezi ingane nje ngenzela ukuthi iyothi masifika le nyoka noma ngasekhona zoyixoxa le ndaba ukuthi la sasikhona ubabamkhulu ezimbisa inyoka wayesha isitimela mayibonge Nkosi. Ngokulayini wesitimela ukulayini wesitimela ubina amabhende isikhathi esiningi uyaqonda nje kodwa mawufika eThemba Limbe uyigumbi umile kanje uyibhende ngoba ubamkhulu wayevimba ukuthi ingangeni emzini wakhe mayibonge Nkosi. Bakhona ufakazi balezo ndaba. Ukhona nomshubela uMthembu walapha kwaMthethwa uyise omzalayo wakuthi uMthembu oyishasa mlungwana. Amadoda esikhule sinawo siwabona kulelo bandla bayibonge Nkosi. Ilezo ndaba nangu umvakeli wakhona ungelisisa ikhanda ngoba ngiyabaqaphulela embizeni yabo. Nkosi kusenekusini. Zakala akusibona abangatha yayikhetha inkosi ngiyasibesula lasemhleni bamaNazaretha abantwana benkosi asimbonanga babamkhulu azange simbone babamkhulu kodwa saphula nabantu abebasi babamkhulu khona ikhetha langakithi lapha laseMpumalanga lakwaShoba elalimasi ubabamkhulu lisixoxele indaba zababamkhulu. Lithi leli khetha lakwaShoba ubabamkhulu wake kwafika unkosikazi kwafika ikhetha kwafika ikhetha lizocela ukuganwa. Leli khetha lizocela ukuganwa. Wathi ubabamkhulu ufuna ukuganwa lathi ikhetha baba. Wayethela izingane zakhe ubabamkhulu. Wabiza izingane zakhe wayesefika ethi kuleyo nkosazana nangu lo baba ufuna ukuganwa. Ufuna ukuganwa. Mgana. Yasiyamgana lenkosazana. Yamgana lo baba. Wayeseqhubeka lo baba enza zonke izinto. Enza zonke izinto okufanele zenziwe. Wathe phakathi nendawo yasiyashona intombi.
Wayesebuya lo baba esebuyela futhi esebuyela kubaba mkhulu wathi mayifika kubaba mkhulu wathi baba intombi engangiyicele kuwe isishonile baba ngizocela ukuganwa kuwe ngicela enye intombi wathi baba ucela ukugana wathi baba mkhulu wayesebiza enganeni zakhe yayisifika intombi wathi nangu lo ucela ukugana mngane yayisemgana lento wayeseqhubeka manazaletha amathe enkosini esenza zonke izinto wathi phakathi nendawo yashona intombi yathi mayisishonilo eyesibili yaphinda lensizwa lo baba lo ngoba wayesekhulile wayenkosini wathi efika wathi baba intombi onginika yona sishonile baba ngizocela enye intombi ngifuna ukugana thona ngempela bantwana basenkosini waphinda ubaba mkhulu wayibiza ingane yesa ingane yathi mayifika wathi nanga usibanibani ufuna ukugana ngigana yamgana intombi thwakeleyo bantwana benkosi kwaqhubeka ngoba kwaze kwafika ukuthi ikhehla yakhehla kodwa ufikanga umshado yashona Baba mkhulu wayesethi hayi isifikile le ndoda sifika kwesine manje ifuna ukugana sizobika ukuthi umakoti wayeshonile ifuna ukugana wathi baba mana wathi ngizokutshela silandela uNkulunkulu weManazareth amen noma izwe lingaboni kodwa silandela uNkulunkulu kade ngikhuluma nomfundisi uMbathu ukuthi uShembe mayithe into imnyama noma ngabe amini mayithe into imnyama athi wethu uyibona into imnyama athi yena imhlophe hayi ngifusho na ukuthi imnyama hayi ngimhlophe ngoba sekushoye Thongeli ngiyilanga abantwana basenkosini sengihlala phansi ngizokhuluma ngimisebenzi yomndeni bese ngihlala phansi Thwa abantwana basenkosini ngiyilanga ubaba mkhulu wayesevele sisukumisa inkosikazi sukumisa inkosikazi wathi inkonzo izophathwa umkhokheli uMasibanibani Thona ngempela uthi ubaba mkhulu kule nkosikazi ngaphambi kokuphatha le nkonzo ufuna ukukhuluma ukuthi lezi ngodosi zomyeni wakho zidliwa yini khuluma ngalezi ngodosi zomyeni wakho zidliwa yini Thona ngempela bantwana benkosi wayiphatha umkhokheli inkonzo kanti zonke lezi namakhosazana onke lagana lo muntu abulawa umkhokheli lithi ikhehla lakashoba bantwana benkosi lithi ikhehla lakashoba wavuma lo mkhokheli wavuma uthi ke inkosi yayisibiza umyeni wakhe yathi hayi ngeke ugana ngoba uzoqeda abantu bulala abantu indaba kumngakho ungabusagana mama Shaba bantwana benkosi wafika entabeni zakithi esuka endulinge ehla eyokehlela amategulu wafika amategulu kuzindwa uzindwa apho wayesebuka abantu ahamba nabo Shembe uShembe usuphekile ngathi Manazareth wayesebuka abantu uShembe ahamba nabo maye babuka uShembe abantu ahamba nabo wabe sengena ngalolu mbokade ukhulunywa ngalo wangena wasidobhoza phakathi emanzini wayesemisa isandla waqhinqa umfula waqhinqa wakhupha umfula emisa isandla wathi welana wamisa isandla kanje
wamisa isandla kanje wathi welani bawela bathema sebewele sebephelile wase kusayena wasafika phinda wafaka lolu bhoko lakhe wasathinta amanzi waseyaphuma aqhuma amanzi mayibonge inkosi ngiyabingelela esihlalo lesikhulu sasezulwini abagcotshwa bonke benkosi nebandla egameni lonyazi amen ngithi nami angingasali sengihambe ibanga elide kangaka umfundisi uKhoza osuka emachunwini esimangalisweni bathi ngelinye ilanga ezweni lakithi lasenhla ubabamkhulu wafika ehamba nomnqayi bayesefikile ezweni lakithi bashumayela baphenduka abantu njengoba sazike ukuthi umnqayi wayenamandla ke waphiwe ubabamkhulu angiqondile kodwa ukukhuluma ngomnqayi kodwa ngikhuluma ngobukhulu bukababamkhulu amen uthi ke mangabe eseshiya ubabamkhulu esehamba uthi mnqayi ke uyofundisa laba bantu isabatha nakho konke kumthetho lapha ekuphakameni wabeke sesala umnqayi ebafundisa abantu wathi mangabe kufika isikhathi ukuthi abantu sebeyamuza uNkulunkulu bayamthanda bathi mfundisi besho kumnqayi bathi asezusebenza ngesabatha njengoba umthetho uthi singasebenzi ngesabatha baqala bakhuluma kumlungu ukuthi hayi ngesabatha sezusebenza umlungu kwamphatha kabi lokho ukuthi abantu abasezusebenza ngesabatha esethola abantu bonke isikwati sihlele enkophoni ngesabatha singayimisebenzini wacabanga amaqhinga umlungu akangalwa wasecabanga amaqhinga ukuthi konje ngizokwenza njani ukuthi babuyele emsebenzini umnqayi abathi wayengahlali kuleli plaza wayehlala kwindawo efika njalo ngesabatha azosondisa la kanti umlungu uzomvimba endleleni yazi ukuthi uqhamuka ngayiphi indlela wafika wamvimba umlungu endleleni wamthatha waya naye kwakhe wathi cha mfundisi ngiyezwa ngifuna ukubona ukuthi labantu bakho bamthanda ngempela uNkulunkulu wathi hlala lapha ke mnqayi wasehlala umnqayi kwakhe umlungu wayesenza amaqhinga ngazo noma wayesethatha ushoko obomvu noma wayethatha insoyi wasethatha umkhonto wawufaka into ebomvu wasebuyela esikwatini mayefika wathi ziphi lo muntu la ikhona afuna ukusebenza ngalo sabatha wathi yabona lo mfundisi kanina mina bulele manje uyabona wakhipha umkhonto umlungu wathi bulele lo mfundisi kanina ngifuna ukubona ukuthi ubani othi yena ikhona asebenza ngesabatha la ngizombulala njengalo mfundisi bathi abantu baqala bonke bathi hayi cha mina bengisonda nje hayi ukuthi angizwe bethi baba hayi ngikosana ngizwe bethi akungasetshenzwa cha mina anginayo inkingi bathi kwasala indoda nomnqayo bathi cha thina siyamlandela lo mfundisi
wathi umlungu buyela leceleni nina engamlandeli ngiyambulala manje bathi abantu babakaza bayali wathi umlungu hlalani la ngiyabuya wathi nina imani ngapha nina imani ngapha hlalani la ngiyabuya bayihamba wangena endlini umlungu emzini wakhe wafika wabuya nomnqayi wabuya semphethe wathi mfundisi hayi ngibonile ukuthi sonke lesikwada sisonti sisuke sibalekele umsebenzi wami ngakho kusukela namhlanje labo bobabili angeke baphinde baye kuyosebenza ngeSabatha angeke futhi baphinde baye kuyophakela ingulube kodwa bonke labo bazobuyela emsebenzini ngeSabatha baphakele ingulube kodwa labo bobabili ngeke besaphinde beyophakela ingulube. Inkosi ibusisa amazwi lezi leyo. Amen. Siyabonga ukufakaza